сходу і ў дакладах на Всебеларускім народным сходзе, у тым ліку на 7-м красавіку 24 года. Министр замежных справ Владимир Владимирович Макей на 6-м Всебеларускім народным сходзе, это люты 21 года, анонсировал концепцию внешней политики. Пропановал унести у яе шэраг істотных змяненняў. Першае – адмовіцца ад конституцыйна замацаванага імкнення да нейтралітэта, паколькі, на яго думку, яно ўжо не адпавядае сучасным міжнародным рэаліям. По-другое, Макей прапанаваў ураду змяніць так называемую формулу 3/3 дыверсіфікацыі знешняга гандлю. Паводле яго прапановы новая версія формулы павінна выглядаць наступным чынам: 50% Россия и ЕАЭС, 25% Европейский Союз, 25% усе астатнія краіны. Такое размеркаванне адлюстравала больш моцны кірунак знешнеэканамічных сувязей нашай краіны ў бок России. Что датычыцца канцэпцыі знешняй палітыкі, то праца пачалася ў 21 годзе, наколькі мне вядома, пасля выступлення Макея. У 22 годзе яна была прыпынена. І зараз размовы пра канцэпцыю сціхлі, замоўклі. Найбольш верагоднай прычынай гэтага я лічу рэзкае змяненне міжнароднай сітуацыі вакол Беларусі, связанное с эскалацией российско-украинского конфликта. Автор разом со своими коллегами по факультету принимал удел у складе рабочей группы у распрацоўцы концепции внешней политики у 2001 году. Ее проект был ухвалены Министерством замежных справ, однако позднее істотно перапрацаваны и приняты у якости программного закона об основных кірунках унутранай і знешняй палітыкі 2005 года. Пасля 10 гадоў, пасля прыняцця гэтага закона, у ліпені 2015 года аўтар звярнуўся да міністра замежных спраў Макея з пісьмовай прапановай вярнуцца да пытання аб распрацоўцы канцэпцыі знешняй палітыкі. І пасля гэтага мяне запрасілі ў міністэрства, дзе я меў сустрэчу з кіраўнікамі 2 профільных управленняў міністэрства. Ініцыятыва была сустрэта з разуменнем. Адначасова мне былі растлумачаны прычыны і абставіны, якія не дазвалялі у той час прыняць такі дакумент. Мне было сказано, што гэтае пытанне знята з парадку дня, и что, в принципе, мы спозднились с принятием этого документа. Однако позднее выяснилось, что моя инициатива отрывала продолжение у выступления Макея на 6-м Всебеларускім народным сходе. Ну, я не думаю, что это только моя инициатива, но это то, что я ведаю, и то, что я сам робил. У пачатку 2020 годов началась праца над новой редакцией Конституции. При яе падрыхтоўцы патрабаваўся свежий погляд на артыкулы і палажэнні, якія удакладнялі ці фармулявалі заново знешнепалітычныя мэты, задачи, прынцыпы, прыярытэты нашай знешнепалітычнай дзейнасці. Шэраг з гэтых пытанняў быў падняты і разгледжаны аўтарам у моим дапаможніку для магістрантаў аналіз знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, які выйшаў у 2021 годзе. Аўтар выступіў з прапановай у адрес Конституцыйнай камісіі, дзе пісаў аб тым, што паняцця, стратэгія ці прынцыпы шматвектарнай знешняй палітыкі павінны былі атрымаць замацаванне ў новай рэдакцыі асноўнага закона, узамен за тое, што палажэнне аб нейтралітэце снята. Гэта моя прапанова адносіцца да ліпеня 2021 года. Таксама была выказана прапанова даць артыкул 18 Конституцыі
у новой, больш пашыранай формулёўцы, дзе было захавана імкненне аб імкненні Беларусі да нейтралітэту. І вось гэты момант адлюстраваны ў заключэнні кнігі, дзе праект Конституцыі па стану на лета 21 года выглядаў зусім по-іншаму, чым у Конституцыі. Вось тут передо мной каментарый. У новой редакции Конституции артикул 18 гучыць у значна перапрацаваным выглядзе. Я его не буду дачитывать, но он и не такі вялікі. Что нового появилось? Значит, возникли положения об имкнении до нейтралитета и безъядерности. Появился новый сказ. Республика Беларусь, выключая военную агрессию со своей территории относно іншых держав. Ну і яким чином мы адрэагавалі на зняцце положения о безъядерности? Артикул 46 появился про развитие мирной ядерной энергетики. У белорусском экспертном супольніцтве не было широкой открытой дискуссии вокруг изменения у Конституции. Это не нашло адлюстравання у учебной науковой литературы по конституционному праву. Вот есть науково-практичный комментарий до Конституции. Авторы его вядомые наши державоведы Василевич, Чуприч, Миклашевич. Я неодноразово гутарыў с Василевичем Григорием Алексеевичем, членом Конституционной комиссии, где так ставил перед ним питание: растлумачьте, чему возникли положения про нейтралитет, безъядерность. Это могло бы, так сказать, неким чином у комментариях атрымаць свое адлюстраванне. Ну, гэтага няма. Тут комментарий такие, дадзенные по 18 артикулу. И он базируется на декларации принципов международного права 1970 года. Неких белорусских таких национальных правовых традиций и нават конституційных, якія были и у декларации об державном суверенитете, и нават Конституции в першапачатковом варианте 94 года тут нема. Ну, что дотычется политики шматвектарнасці. Падзеі у Беларусі, вакол Беларусі пачатку 2020 годов поклали пакуль што, на мой погляд, часовый конец политицы шматвектарнасці, маючы на увазе развіццё нормальных добросуседских адносін с коллективным Заходом, особливо с суседними державами ЕС и НАТО. Я лечу, что после 2020 года наша краина уступила в новый этап внешней политики, и этот этап можно называть как откат у реализации политики шматвектарнасці. Гэты кризисный перелом мае вымушаны характер для Беларуси, и он, несомненно, выкликаны политикой Захода. Однако, вот этот откат от политики шматвектарнасці не означает, что мы отмовляемся от долгочасовой такой стратегии развития адносін по всех векторах и всех азимутах, як у географичном, так и у тематичном подходе. Але вядома, что Беларусь адышла от политики нейтралитета. Ну, яе у нас называют ситуацийный нейтралитет. Прыгерман этот термин выкарыстоўвае. И вместо этого Беларусь проводит интеграцию с Россией во всех галинах геополитики, военной стратегии, обороны, державного кіравання, экономики и культуры. Ну, як вядома, после принятия новой редакции Конституции в Украине
активізувалася розпрацовка концептуальних документів у галині національної безпеки і воєнної політики, прийнята концепція національної безпеки і воєнна доктрина. Я лічу, що поки що експертна супольність наша міжнародників недостатково проаналізувала з пункту гледжання знешньої політики гэтыя документы. Яны больш падаюцца ў каментарыях военных спецыялістаў, якія працуюць у военной сфере геостратегии. Конечно, трэба і абмяркоўваць пытанні размяшчэння і прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі, паколькі ёсць ужо адпаведныя дакументы. Прыняцце гэтых праграмных дакументаў деактуалізуе, то есть фактычна здымае з парадку дня неабходнасць распрацоўкі канцэпцыі знешняй палітыкі. І зараз мы па-ранейшаму кіруемся такім важнейшым дакументам сваёй дзейнасці, як асноўныя кірункі ўнутранай знешняй палітыкі са зменамі рэдакцыйнымі, документ прийнятий у 2005 році. Дякую. Дякую, Владимир Якимович. Чи будуть питання до докладчика?